Саха театра анабыр улугар аяр бөлөгөнен ылжыттата. Быйыл театр дойдуга билдерилебет культура сылынан, онна республикага Арктика сылынан котулустарга гастролунан сырытта. Сихили бихи коллегалар быт белемнәбит сюжеттарын көрү. Арктика онна культура сылдара түмүктенен эркемнеригер атырбыт Асаха театрын 12 киһилээх бөлөгө сааскалаахпытыгар келен былыргы кемнер быстырын арыян Асаха суруячыларын айымларын турурдулар. Саха театра кеннигитин 2 тыынча эсетте сыллаакка көһөйө көмүс спектаклынан оññаан барбыттар эбит. То биги бу манна калахажар аяр бөлөкпөт бу нара хуахунна улакутуна нюргунден спектакльлер агыбыда. Агыбы театргар тумус туттар спектакльлер бе болдыр. Осколарга сылжан интерехинай онна устук иделерин кепсиятилер. Котугу үгестери сөргүтер улустан энникитин биремит артыс үнен тахсырыгар багаларын эттилер. Таланна артыска Маргарита Борисова анабырга урут отучча сыллагыта келе сылжыбыт. Хатымны тоң болыбыт. Гынан баран урут тағаны, билеген дағаны, көрәтчі барақсан театр таптыра, театрга сырдыкка тардыхаллара тоқты сүрдәк. Уруттан хашыды көрсүбіттері бүрегінді шөйді көрістілер. Көрәтчі Габриэл Борисов себеске кемге үескәбит болан урукку көлүнә артыстары сыластык саныр, әлбәқтік ойнуларын көрбүт. Кинилер олоққа бары итәгатиләқтік ойнулар эте дир. Уркартистерге кулубур тәңнән көрдөккө, конечно, туакта билинге олоққа кинилер сыгарандар ойнулар. Билинге артистер, уркартистер, конечно, оролардан дөрөт атынык ойнулар. Көрәшүләр аттыртын улхама мактанабын. Бу курдук хотодойду жона тыйы сайылгабытын, аяммыт ыраханын дагсыбакка өссө да келен, театр экере эйгетин, тыннак тыл сүметин терде туралларгар багардыбыт. Анабырттан Гуннара Рахунская, Василий Николаев.